Ese muri iki gihe karate ihagaze ite? Ubu karate ifite abarenga miliyoni bayikora ku isi hose nk'uburyo bwo kwirwanaho, siporo n'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Yagize uruhare mu iterambere ry'indi mikino nka kickboxing, Krav Maga na MMA (Mixed Martial Arts). Kandi karate iracyari siporo ikomeye mu marushanwa mpuzamahanga nk'irushanwa rya World Karate Championships, irushanwa ry'isi rya karate, ndetse uyu mukino ukomeje gutera imbere ku buryo budasanzwe nk'uko twabonye ko ukomoka mu Buyapani kandi ugafasha mu myitozo y'umubiri no mu mitekerereze. Ugira uruhare mu mibereho y'abawukora, ukaba ukomeje gukundwa hirya no hino ku isi. Mwakoze kuntega amatwi, njye ndi Blaise Brain Warrior. Hasta la vista. Kora subscribe, like, share na comment, tuvane mu bindi biganiro by'ubwenge bikurikira.